ED atum Assam long an kewang labang so putak sinil tum chuhang pon lasamang solam the sinil tum rat pan paklang ponji lapen Prangsi nili pachini pon tum nili tum kang nipon lake sersing be alang li Central Committee Youth Secretary lapen pu alang li ke every news strong hang alang li tame Youth Secretary Public City Secretary lapen nili tum long Robin Senar alang tame li tum dat Central Committee long member son lo asi Prangsi ipuang tung bang lahen lo Karbi Anglong aphan tame ini tum CM tularam rong hang pan seda idi atum amen klang pon lo si Guwahati long an alang li property aphan ke lang dam je aphan idi tum ke dam bangke la bangke nil tum hin pen ke lage isi churo lo athema corruption ke claim la pen illegal property pen senglok kaprek asai ilitum langdam lo nang koila illegally ki phur pen senglok la pen forest along timber smuggling siguna thing pi an ilitum kadu ko bira theklong ningkan ke ba phran ningkan pho phran litum nong sigun du pik ta pinia ni litum sigun theklong le pin tang lo la hu pu thak pen la pen lan takalila lang royalong sangti la pen harlong aron re pen ki phur la hu enta alam klang pon lo nilitum APHLC pen non pukali ke damtang ningkan phi pho pe phrang pen amin tum ning je ver lo je sangti harlong lapen kaprek illegal mining ke claim halai huilong lang du nangji aron semar nangji usinil tum pubom tilo 6 dul aron long ateng pen nil tum aron ka semar je achong aja kongdo mining aputhak tum aron ka semar je aja kongdo sita piniar ni anta council tum claim clear job alang litum mithang pensi illegally la ki phur ben senglok sangti ka kang hu ben senglok alang litum lapang haya sai ke claim pot piniar nian bangke Delhi pen enforcement director mate in the enforcement directorate pen aham phang do halaso aham phang tum pini Assam long an nangkele rok bangke nil tum lamang churulo la an chota kelila Assam mate Guwahati ang ahoka hak ke rate vegji pulo tangte ladak difu athemai lum da Karbi Anglong tame thek pon long lo social media long through tame tum long pon lo je ahem kikim alam iltum dak thek long lo all itum social media long se rat tum ke thek long chot hida itum dak difu ke emek thek lor lo lage emek naked eye ban sil tum thek long lo dam location long dam lom dang te ilum thek long po lang li kupia hem se kim lage tum ke chinia teng ke 200 crores bugadi 200 crores ahem selang lekim lo lape only interior arlo interior designing arlo interior pan loksi like more than 500 crores pan selang tum alada video clips along tem de tum chini pon lasi lake ildum tubom lo Karbi Anglong lake more than 90% amune tunke mat plaster ahem si do bomla na non lomil tum theklong lo disaster management atum tame non long ko pipito claim chini ne dalo hem tumon ke pon arwi ke the jok tumon ke the jok e tum adon hem talang e don hem lang rai da jab rai e don hem lang dai tum jab tin son theklong lasi 90% atum bangke ahem arit awe la 1% lepu da choklo alang li tum bangke luxury houses ki kim lasi e tum theklong lasi ni tum idi tame Karbi Anglong kewang pen la dak sport long mat si kewang ning kusini tum chuhang pon lo la pen jongsi enforcement director tumta komane small businessmen phan si red chot komane small contractors phan red chot londe lake thang ta kali lake BJP etu idi pate isia tools song si pin chong si nil tum jong pon tu sita hoga ha illegal property jongsi check weji pulo tante lake CM tularam rong hang pan mang lake check wek po Dr. Himanto Bisa Sharma pan mang le red pek na lahen len tum bachini tum eli tum searching be ke ha use ke paning je pon mane ahaglam lo eli tum Karbi Anglong ke kiduk a percentage si nang pat pik pini tum theklang lo
hemit kawi pendang lok long lei phelang kecepat doi nang pendang lok itu mo sumar tum mesen school cari long le mesen high school itu Karbi Anglong awe itu je thek long lo lang ke the hut ko song itu mala pin kisung ke phoma itu je thek long lo kiso der hut ko ma long si karen dam nang ma itu je thek long lo imu paracetamol ke chonami aphan da itu Karbi Anglong tar mas konsil ke cari itu long si itu cho rem dam nang ko la son ang deng si itu do sapini ani itu thek dam long lo social media lo salka viral dalo di itum siam tulong hang ahem alang le property ba kanong ke rara thing nus nong ke disclose dalo lake itum kopia posi Karbi Anglong dugret ma pu ang thekel haita isil inut bahini bet amune tum si Karbi Anglong arat akhiye amet ha apur long jungjung apur long ke tham bet pena posi itum pini kisung ke pona Nasi idi tum kewang bangke lake mesen lo lake itum choro nang po athema alang itum yung si vang lo polong te ahok a property bangke rat hana tum peklang po inura munit lana property ko na ke pangrum long lo di halo so property bangke ratum peklang po peklang lo te rat tum theklong pini tum langam sina jong si ahok pet itum isibe si tum lakhadam po te itum Chiniji CM turam rong hang ake hai alang le CM ke man ningkan pan di ningkan kreke thom ban ningkan kripli an bak salang CM man inura munit CM ningkan kreke thom ningkan kripli ki man pen ke la an millionaire ahem ke chiki mune genium di ke lage ki mune lage salary yong se tum hisab dam pol tum Chiniji 60-70,000 monthly pol ningkan ke pe kam se long po di sape pini arni ke lasna property lo pini mut makung hak lo ha delhi ben ke bang architect tumda lason ahem ke mane nor isang bang ke etum isia project ke deng ching lo first time lo buski pu mata tam thante hala so ting lo pulu de Karbi Anglong ching thurping nang pu sta amu heta ni tum asar hanse sat pulu gadi non ke 1% amun tum si lason ahem ke chiki 99% arat ke lason hem banga philam lo pini pinap ki choya an ta ve tasi amut pilam mangala ke Karbi Anglong phangke si injustice ang dokak lo taso justice ke lo ye phangki idi tung ke bang kanang solo government tum lagi komat atum si kopi ki klema hala ke baklang ni la tum araj dolo baja kong dolo ke peklang bek nang pula ke masih rata la si kari lo pini ani la posone klang rok pen ke ihi bengalang dam de therakni mi athino social media viral lo ihina ga bhare hem ina ke hala hem tumon jabra hem si paklang lalu lasi lai hoya kisung min ki jogja phan ke government tum na ki claim si nge mesen lo pesi choro nam po la penamu alang heta pulo pen congress atun tan ngil solam choro nei rang tu hanta guhati jogali da Karbi Anglong si bang si laga na rin nang tarlit nei pola mang ke lasi lalu Karbi Anglong ora akin nang hila pen peso si ben talasi tunge di mana sian terang hang la 200 crore ayat kecikim la ke rata tangkah matela corruption pen loksi kecikim jong se alang le la bangso illegal property jong se ahok per alang chapak laing lo tang telin theklong dak jige di alang le hal election ke thurcheng hora recording tum lango alang le property ko ans doji la pen non property tum ko an doji la tum lang bang thak chini de ji la pen ili tum bangke Karbi Anglong rat tum bangke la ke jokta corruption claim kli alang li bangke 1% ki jongi bang ta be 100% rat ta alang li corruption claim lo si jongi athema alang li university longle patta longle farmhouse 1,000 bighas of farmhouse alang li university in the name of Kachi enterprise de kumarlo alang li hemasor lo kati inu the politician si a hemasor si bharia business person lote dake iltum kunal lage jong dak lo lage claim back lo lage lasi ilitum alangli property lo tangte lage dopiklo alangli sumar bangkon ma lata jumlang nang po piniarni alangli tum sumar Karbi Anglong ke doning sumar gali dalo pini a lifestyle a way of their living ke do ke tha ka chingtang pindeng iltum lang lubdang te Karbi Anglong ke doning tumi gali dalo ha nane totally developed country long ke doning sumar sang Japan sita ili tuma
atuma position ke opinion ni thek lang lasi corruption ke lake claim veklo lake Karbi Anglong tarata 100% lake jompon lo lasi ni tum pulo je idi dak Karbi Anglong masih wangnang po dak la lang li property kuna na malang li han pak rat pan dispose no pak lango lalo de tum chini dak lepen alang ahok alang Kechopanglim masih tangka kapangrum pun ang thek dui kende di mane bisalam China aga khirki yor bensi lapana kurolong lo lang ok kapangring mas mana kurolong lo bisa ang thek dui ke palana tangka long lo bisa ang thek dui ke income source alang kuna bensi bang malaga thek dui ke lage hala peklang thek mesen po lang li di lai white money side po lage problem velo ta wang lo pute kali magalang ma lage pialo tini po lage sita Karbi Anglong arat chini lo lage 99% lage corruption atangka lo lage aso property ka lage athi tu bini theklong lo ke itu marat anak ki duk ma lage nang tum da chini lo lage nang tum chini lage nang tum si ka duk abi media claim tum atoka no da dam lagu Karbi Anglong ko anse ka ching thor ma ha alam ngala lalu pasti lage claim dalo lasi idi tum mangawang bek nang pu alam